Takatori Mamata, Shabrante Katori Makataya, Makatori Makatori Mazataya, Lipakata Ribasuanta Kataya, Libranta Katori Makataya, Shabrante Katori Masataya, Libranta Katori Makataya, Lipakatori Matakataya, Intakatori Masataya, Rakatora Mamasataya, Shabranta Katori Makataya, Lipapapanta Katora Bremama, Yanta Katora Masataya, Shabranta Kataya Bremama, Mayandora Brasuataya, Yakatora Baba, Makatora Brasataya, Lipakatora Baba, Makatora Bremama, Makatora Masataya, Karabaswata Bremama, Makatora Brasuata Bremama, Intakatora Holy Ghost fire. Amen. Hallelujah. Amen. Today is the last Wednesday of the month. Jesus. June. And Jesus. But with you, by the grace of the Almighty God, Jesus, you're still alive. And you to me, and you sorry. Oh Jesus. But Onyamia to man next week. Sorry. Oh Jesus. Yes Lord. Oh Jesus. What does something come? Oh Jesus. And give thanks to God.
Jesus Christ. Oh, John to fund Senya Radin a Kaya. Senya Radin a Wayafa. Jesus. Oh, Senya Radin a Domiania. Senya when Yamena Dia my Israel kind, my SOMPA kind, my house of faith kind, my Dafon kind. Oh, Jesus. Oh, Raunian. Radia Tom. Yes, Lord. And what Yabedu Shabri. Yes, Lord. And ya what day? And you see cow, Baby. and ya what foul, and ya what did be our. Oh, Jesus. So what you see? Ah, a Radia Tom. I am men Kaiwa no more. Free mo last week. Yawa debe any week. Some me kwaba. None of you can say, Menimi Kurukasani. Oh, Jesus. 30 minutes in my. The next corner said, Mikuna Mefia. Now with your Kurukaba. We in a kwaba. We thank you. Oh, Jesus. Oh, we have every cause to give him praise. Me pesa sama when this week. Now what you said that and the masanya me. So what they will call. Masanya will pa. Are you ready at all? 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 Give him praise. 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 Mount Takata. Jesus Christ. Yes, Lord. Ebreya denya miasene ya manasui onyame waba sabri ya bompai o mani tumi nya adwuma na dwe Jesus o mani hoode nya adwuma na wo Yesu Kristo dem tumi bia be man ho mene so se be soliete on pai bo ba bibia wotie yen se ye kam na wotie yen se ye fie na wotie yen se wotie abontere ba basim na wotie yen pa onyame mana hoode tumi bia be so se tie on pai bo onyame yes, and Kasa, be a man of a pie, be a man of a pie, be a man of a pie,
In the name of Jesus. 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 Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ready, Shirao. Ready, Shirao. Amen. Sabre betia ready asem. Yes, Lord. Na ye jina so abompai. Said ya me no kan ya no nyame ya adoma next week. Yesiesie ho ye de besiwa ma sorry e de amai urade. We nyame wa ye bi. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Also for enye ni penye na nyane say yo. So bi tie me pesa wo tie ase say. Se wo da so te nkwamu a ye urade adom. Ye nyame ahoden. Enye wo ahoden na ye urade na aye. Ye de aseda me nyame. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bosumi wa ye see me na ye kasafa divine visitation. Divine visitation. Osoro ensra. Yes, Lord. Na first week you know me no ekasa efa papa bia na ye frɛ no Zakaria. One ne yere Elizabeth. Kwaya nyame fa so a ushira wo mo na opagya wo mo. Last 2 weeks and so ye ba Mary. Kwaya nyame fa so a okɔ ekɔsra no na ushira no. Ena ye kai verses bese miensa. Ye wia ya sofo mpanimfo ha. Ye bedwendwen ho, ye bedeliberate ho. So nyame besra wa. Hallelujah. Niema power de dom ho. Na fe ye gyina so e de abompaye. Yes, Lord. Minim se ena ye wukua de twa to obosome mu. Na onyame beba besra ne babi. Amen. Onyame obeba besra ne babi. Who say nyame sra ne babi anatwi. Oh, Jesus. Nyame abofo oba obi nchaya no anatwi. Yes. Oba besra no. Oh, Jesus. Cause obi bia no nyame abesra na wo ko nsapan. Dabi. Obesra o je bibi to abra. Yes, Lord. Na enkunimdie nso ya wode ya. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Amen. So Luke chapter 1 verse 12 to 24. Kinkan sam no Luke and SOMPA eti aye ba ko. SOMPA FM. Ni mo ene eye edumienu kopem edunan no. Na Zakaria hu no na kuma tui. Na ehu kan no. Na obofo no se ne se. Bofo no se ne se. Ensuro. Na wate wade sre. Na wo yire Elizabeth bawo ababarima amawo. Na watu ne din Yohane. Na ebeye wo anije ne ahosan. Amen. Amen. Oh, yes, Uncle. Genesis chapter 21 verse 1 to 3. Kinkan sam Mose nguma edikan no aduonu baako ni mu baako kopem miensa. Na Awurade behwe Sarah said ye okan no. Na Awurade ye Sarah said ye okan no. Na Sarah nyinsene na owo ababarima ma Abraham. Ne nkwakura bremu. Bre a Onyankopɔ ka ne ho asɛm no mu. Hallelujah. Amen. Divine visitation. Yes, Uncle. Luke chapter 1 26 to 31. Luke chapter 1 verse 26 to 31. Luke and SOMPA na yesa koyechi eti baako. Ni mu a eye aduonu nsia. Ekopem aduasa baako. Yenti Awurade asem. Na bosome ya toso nsia ni mu no. Onyankopɔn soma obofo Gabriel ko Galilee krobi a ofre no Nazareth mu. Baba bi ho a ɔde ama obarima bi a ofre no Joseph a ofri David abusua mu aware nkyɛn. Na baba awa no din di Maria. Na obofo no ba ne nkyɛn beka sɛ ma wani nye wa wadom wo Awurade ka ho. Na nakoma tu asɛm no ho na ɔdwene ho sɛ nkyia beni duasa. Na obofo no se ne sɛ nsuro Maria na wanya Nyankopɔn ɛhɔ adom.
amen. Amen. 31 waka. Na hwe. Ubenyinsɛn. Na wawo ababarima. Na wawo babarima. Watu ne din Yesu. Na watu ne din Yesu. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Osha akenkan sam yensa akenka yeyi a. Ubehu sɛ nyame nsra. Nyame bɔfo. Nyame nsra. Yes, Lord. Nyame bɔfo. Yes. Tubo sɛ nsɛm na tete ne wɔ mu no. Kyerɛ sɛ nyame bɛsrawa. Biribisi. Hallelujah. Amen. So because of la monchen, nyame besrawa, bribi yede esi. Ade soro won ko bi. Esi wa bra bom. Because of la mo. Bishop. Per what we read. Who say onyame ba won sra bam. Na oba besrawa ana wo soma na bofo eba besrawa bribi soro won ko bi esi. Because osha Genesis chapter 21 verse 1 to 3 na kenka ya na nyame bofo besra Sarah ene Abraham no biribisi wo hwe Luke chapter 1 verse 12 to 14 na nyame bofo besra Zachariah no biribisi wo ba Luke chapter 1 verse 26 to 31 na nyame bofo besra Mary no biribi ya dey esi so for pair what you read make up once me say onyame besra ya ne ya ena onyame sra hwemu no e dan happy e we nipa brabom. Hallelujah. Amen. But as Bishop say erade ba besra wa based on akenkan sem ya yakenkan right from Sarah and Abraham dey na yeba Zachariah and the Elizabeth na afi yeba Mary yeba sa account ni na ade ba ko a yehu ayese erade ba besra wa he comes with good news. Good news. I like that word. SOMPA and aye dey eba isansa asema wode eba no aye SOMPA nso nte no e de anigye ebre won so a who receive sa visitation. Now you hear verse 14 now. Or say, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his bed. Hallelujah. Amen. I just say erade ba besramia. And I say erade ba besraye nua na otie ye no a. Ensrahwe no e de anigye srunko na eye dey. Eba. Hallelujah. Amen. Na emfa anigye emre sai ni pa no nko a. Dem e de anigye ebre empo omo a etwa no ho nso aye dey. Ehia. So kind of verse 14 hono say it will be extended to others. Afufro so any by day. Ebejibi. E was sa awo no. So the ebe free Elizabeth mu abano. Ba the enigye abre Elizabeth. Na sa the enigye ayede abre afufro. Ti na che say Awurade ba besraye ya. Die ode braye no. Enso ye nko aye so. But it is extended unto others. Right. Etre ekọ afufro so ye day. Yes, Lord. Now, Mama Insaka the second one. Yeshe the yakinkan here. Awurade ba besrawo a. He turns the impossible to become what? Possible. Or done it ye enya possible no. Emma ne ba be day. Ebe possible. So yeshe Sarah. That is how just said the end to me ye. No. The any penny say asay no. The any penny say atete no. Say Awurade ba besrawa. Es samani be ye. Oh wow. Sarah watchabra. Abraham sebe wago. Na bia hoden krampa o no ba be hia munya day. But because of God's visitation, the enya possible. Na enipa bia be hu ni se Sarah de owo a enye yie. Enipa bia be hu ni se Abraham de owo a enye yie no. De na nipa hu ni se enye yie no. Afei eno na ba be ye dey. E be ye. Oh Jesus. So for you Amen. Enti minye ni da so say onyame nsra hwemu no. De menamui enipa to me dini. Amabra ni emantumi nya yie. Onyame nsra hwemu no eniema betime aye possible ampa. Eniema betumi aye possible. Papa me pede wo kan aye no. Wo se ya to me din. To me din. Me ba cho Elizabeth. Na your friend say dear wo friend no obonini no. Dear wo friend no obonini no. Na what to me din.
edin bi da no so now ekokodru pointer afei de na wo frɛ no obonini no afei oba be ye de obɛwo oh hallelujah heading no eba be free ne so it is na wo de tag no krampo na e say the story no aye de asesa enti say ni pa no sana say obi na etie ye sabre ya onya reshemu say entumi nye yie ye didi bi atage no ye didi bi efre no say nya me kro na da so ti ase ne ade wo ye ma sa Elizabeth no enensu obetumi aye bi dia ma ye e se nya me ye no ensesa tumi no esonte ne centre ne nyuma no esonte sadia tia enetie enti wo ye ma omo a ono so nya didie hallelujah oh praise the Lord. Hallelujah. Sa oyema Elizabeth. Na oyema Sarah. Wa wutie ye no. Wo so nye gidie se onyame betumi ayama. Yes. There's nothing too hard for God. No. Bibie ni ho a eso ne ye. With man it is impossible. But for with God, all things are possible. May you sure say Elizabeth. Now, Dr. Fuaka baby da fan home. Yes. Ne time mu Fuaka baby da fan home. Yes. Impo ya tuni dini. Sana bo for ne kai was Mary, wo cousin Elizabeth. Yes. They na wo almost say. Oye obonini no. Sesi ame no ka say. Wanyin say na bosumi nsiamu ni. Na je say they na almost say oye oboni bonini na firi ho. Say wa be ye ofo eni no obi tie me a me pesa me catch us yes Lord onyame a wo do ho ato no so Jesus wo ya ne kwafo to extend name of Jesus say bibie ni want to me nya yes Lord wo yare ye no obetumi asa amen di obi kan say baby a mabedu wo yare mu ento onyame betumi age no yes onyame betumi aye hallelujah amen if said wo ya ne titibire mu no yes edam na yi so Wokusua. Oh, yeah, Jesus. Also for short glory. Me patrol bebre. Pedia kinkaye. A minute. E die na huni wo mu a kire se nya me besra wa. Odi ne ma pa bi ma wo. Ye pedia kinkaye na. Yes, nya me besra wa. Even omo adansidie. Omo adansidie. E kire se nanka Mary na Nina. Nanka obofo ne kanokra nanka onyi ntum. Ne mom ne mo ka kye ne se o cousin Elizabeth when you say Nimre wa brem wa babrewa ni kura so ba kokura na so anyin say no e ma ye Mary wan wase ne de wasam no de waka na enye ho ma me sa o mana dance ye wan kana no antum sa o mana dance bi sa dance bi ho na ni pada de na kani panum san kanye ye no de na kani panum so ye oboni ni no onu so anyin say de me kan gitum Mary sa de waka no enye ho ma hallelujah ene na me sumi kira so for semi so aka kira say may God give you a living testimony yes Lord ewurade ma wa dance dia fi amen the month of June, yes, may you receive a living testimony. Ewurade ma wa dance atiasia. Receive in the name of Jesus. If dance abedi no. Yes Lord. Ebe me nipa agina sesa. Adansi abedi no. Ebe me nipa ni aba wo so. Yes Lord. Was our cousin Elizabeth. They know omo nim say. Wo ye oboniri no. They know omo nim say. Wo ye ohiani no. They know omo nim say. Wo ye orehuni no. Wo no de afi biara enipa wu na busuam no. Say there. And this have you. The table has turned. Yes. Oh, table no besesa. Pro no besesa. Yes Lord. What tebia besesa. Amen. Story no besesa. Amen. Jehovah. The story changer. Near was sister Shabrano. Oh, Yami to me as Sano. Men found the name. Happy. Men found the Yesi. Men found the Ato. Namin Yamibia. Or Timis Sasha. Amen. Hallelujah. Amen. So for last word, but some was into Obian and Yamibasrana. Hallelujah. Amen. Bishop, Obian Honomua. Onya God's visitation. Visitation, and I'm quite hold so and ever. Sometimes God Himself will choose to visit you. Eradina Kasabena just say, or Baba Yede Abesrao. And there are times, say one Kasanso
Uber to me a desire for God's visitation. It is a desire for God's visitation. There is this common scripture. That's Jeremiah chapter 33, verse 3. Or say, call unto me, and I will answer. I'll answer. Or say, frame. So if you call unto God, and I'll show you the secret things. I need your visitation. Indeed, because He is a prayer answering God. Nana so a be a man a man or strong so baba besra. It is a warrior na ope was strong. We invite him. He will come and visit. Yes, Lord. Say you juma and ope was strong. If you invite him, whatever that you want God's visitation to come down. Ewo emuno e radon so be dey Amen. Amen. Then upon this word, and when you be so afre rade. Yes, Lord. Frame. Na meje wo so. Na meka wo sama kase a. Ehinda. Ene niema. Unhunu ye. Na just ye desire. Na ye sra rade. Se rade. Brabe sra ya ne a. Onyame beba. And say nyame mind pa. Wan ka sa betimi desire. Oh, ene anadwe be desire. Ye be frɛ rade. Yes, Lord. Ye be kwa rade ho. Ye be sra no. Se rade. Ye yare yi mu besra ye ewrade yamane yi mu besra ye ewrade sujade yi mu besra ye ewrade wako yi mu besra ye ewrade eka yi mu besra ye ewrade awreho yi mu besra ye ewrade nisuo yi mu besra ye ewrade atata yi mu besra ye na binim se and nana tree or sure pepper. Oh, be one of us, Open your mouth and give thanks to God for His word. Desire the visitation of God. Well, yes, Jesus Christ. So when you be slow sujani oware. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Say nyame obesra sujani oware. Amen. If you say you are warring onye nyame ho adom. Jesus. So you need the favor of God before you can marry. Amen. Hallelujah. Amen. Sujani ya wutie mi onyame mesra wo. Amen. Onyame besra wo bia ojani sika. Onyame besra wo bia osane yade ya. Ene na na je. Ne wo kan say Ewrade besra me. Ewrade besra me. Kasa Ewrade. Enana je. Me bon paye.
mesra wo se ewurade besra me wo yesu de ma bia wa no pae suja ni mo pae ojuma ni mo pae oya le fo mo pae me suja di imo ewurade besra me 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 Rima Sandaya Zabra Dada Rama Baba Mawaria imo ewurade besra me me yaria imo ewurade besra me wo yesrima ewurade besra me ewurade besra me ayanda brea anda breba bara libra breba sabre mama para breba mandara jibre mama ewurade besra me me suja die imo ewurade besra me majuma imo ewurade besra me bia wan ba pae ewurade besra me sabre mama para breba raba libre mama sabre mama liba baba para breba liba baba yandara sabre mama para breba ewurade besra me 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 liba baba sabre mama para breba raba sabre mama mandara kora liba baba zakara kora Hallelujah. Amen. And you imagine it, say, yes, Lord. Some warrior, I need divine visitation. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, I don't find say rather than Kabaya and Kayahome Maranatha. Seke Rade Baya and Kayahome. The presence Baya and Kayaware. The presence Baya and Kayawo. The presence Baya Kayarianico. And ye Bob Paya. So when you have presence Ba, so when you have Besraye, now one Beba. So when you have Besraye, now Yarianebeko. So when you have Besraye, now Duman Bepedia, and ye empire and Besraye, Anaji Besraye, Anaji Besraye, Piavano Pampire, Onyame Besra, Wonyame Besra, Wonyame Besra, Andakata, Rabasaka, for the new
Jesus, Holy Ghost, fire. Yes, Lord. Not just the King Catch, when you remember Sarawa and Mguasiako. Yes, Lord. According to what you read, Yes. Was in Elizabeth cancer. Jesus. When Yamye Mahora, My God. thus the Lord has dealt with me in the days when He looked on me to take away my reproach Amen. among men. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And you are born pie. Yes, Lord. Ade biara ka wahye. Wo nyame nsra hwai mu. Wo nyame ntuasie. Amen. Sujadiye. Jesus. Wo nyame ntuasie. Amen. Wo nyame nsra hwai mu. Yare bi a wodam. Wo nyame ntuasie. Wo hia bi a wodam. Wo nyame ntuasie. Breguo. Wo nyame ntuasie. Obi ni nani esi wusu. Wo nyame nsra hwai mu. Ewurade mo ne hwe. Wo yesu de ba. Bia wa no ba pa. Wo nyame ntuasie. Randaya. Ya wona mo bia no. Wo nyame nsra hwai mu. Wo nyame ntuasie. Handagadaya. Mandagadaya. Haribasa. Magatora brema. Jesus Christ.
Sewrade besrawa. O ma wode ho. Amen. He set free. Yes, Lord. O Elizabeth de ne ho. Yes, Lord. Wo ma Sarah ede ne ho. Hallelujah. Wo ma Hannah ede ne ho. Jesus. Enti baabi a ne yade na hye no. Nyame ma ne pie firi mo. Eme nipa address sawa ne ho. Ene ye bɔ mpaye. Ade bi akyekyere ho. Wo divine visitation month mo. Onyame twetwam. Amen. Sujadi akyekyere ho. In the name of Jesus. Yare akyekyere ho. In the name of Jesus. Wo hia akyekyere ho. Wo adwuma seye. E wo bregu a. Akyekyere ho. Ebusua no me a. Akyekyere ho. Enne. Wo pie firi mo. Efise. Wo nyame abesra ho. Kasa awurade. Anana je. Ne akyekyere me bia. Sawa besra me. Awurade. Sa ho ma no. Emontete. Hallelujah. Onyame kosra Peter. Yes. Ewa fiase ho. Ne nkonsonkonso wa. Jesus. Ne dia akyekyere no. And twice wa. Immediately. Amunumu wara. Yes, Lord. Emotete. Eni awurade sra wo bi. Yes, Lord. Baabi a wo bi ano. Wonyame sra wo. Konsonkonso bi a. Emu betete. Dia dia gu aware ano. Dia dia gu adwuma no. Dia dia gu abrabo. Dia dia gu sikasam. Emu betete. Kasa awurade. Nana je. Konsonkonso wa. Dia dia gu me. So wa besra me nti. Wo yesu de wa. Emontete. Me to chama. Wo yesu de wa. Bia wa no papa. To chama. To chama. Yeah. Yebranda kata. Anda gadora. Yabranda yaba. Kabra saya. Rio mama swata. Yebranda kata. Rababosa. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Ready, Shroud? Amen. Gethsemane hour. Yes, Lord. House of fitness, dear brother. Amen. Ye dike the month of July. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ye dike ye wurem. Yes, Lord. Niema boni bi ye womu no. Ye dike asay no. Ye take dominion. In the name of Jesus. Over that man. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Adantina make us the month of June. Ankoni pa bi ye. E di awre ho bre bi. E di amane bre obi. E di owu bre obi. But ye di ye. Onyame ye firi mo. Adantia. Yes, Awurade. The month of May no. Yes, nyame. Say Awurade fire twa. The month of June. No when nyame atom. What the year so what the other do sabredi nene ye sasre sabradi osumi edi enemy but you God you know everything anybody enyinara enti Awurade fire twa the month of July to me biara ebe man home so sawa twa ye wo yes de onyamija enkrasena wo yes de ma ye wa ba pai the month of July. Jesus Christ. Onim said the month of June. Yes, Lord. Or try to obey me bia. Jesus. The month of July, ye bomb pie. Oh, no weapon. Isaiah 54:17. No weapon form against you
shall prosper. Amen. Akudie bi ani ho. Ebobo tie ani a. Ebeye adwuma. The month of July. Akudie bi atwa ho. Akudie bi atwa me. Yare bi atwa ho. Yare bi atwa me. Wowuo bi atwa ho. Wowuo bi atwa me. Kasa rade. And nanaje. The bowra the month of July. Wo yesterday mo. Akudie biara. Atwa me. Mene mema. Mene mabusia. Mene majuma. And nanaje. Me bompaye. Sa akudie no. Onyamija. And come. Wo yesterday mo. Be one of my pie. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. Jesus Christ. Pese bompe ma SOMPA FM. Yes, Lord. Ene mo mpanimfo. Oh, Jesus. Ni mo adwumayefo. Ene o my Ghana. Yes, Lord. Ene mo mpanimfo. Oh, Jesus. Ene mo adwumayefo. Akudie bi ani ho. Ebebo atie nyame meya. Ebeya adwuma. Wo SOMPA FM. Jesus. Efrido di kai so. Besi di otwato. Amen. No weapon. Akudie bi ani ho. Ebotia wona. Ebeya adwuma. O my Ghana. Emu mpanimfo. Die wodi kai. Besi di otwato. Akudie bi ani ho. Ebotia Ghana. Ebeya adwuma. Onyame ma no nsaso. Ewo mai mo. Ewo SOMPA so. Wo yesu de ma. Bia wa ma pai. Bia wa ma pai. Prayer.
Would you be hallelujah. Amen. By your bonfire. Yes, Lord. My kite trust him. And who said there's power Jesus. in the blood. Amen. Mochano. I am talking about the blood of Jesus. Yes, Lord. The I am that I am. The essence of this. His blood. Mochani mutumino. And never beto. Oh, yes. Oh, yes, you did. Baby, Biela challenges if you are ever. Baby, Biela, how far ever. Would the fear what talk was Jesus? If you say I want to die, but will be nice. Yes. Will be pretty, you will be pretty, will be butcher, but also be pretty much. Because there is power in the blood. In the name of Jesus. Would the Mojana be called? Would the Mojana be called? Would the Mojana be called? Hallelujah. Would the Mojana be coffee? My God. Would the Mojana be called? Spread the blood. What the pretend muscle? Squeal woman. Spread the blood. Cassarade. Cassarade. And Nanaji. What some say? Say, oh, Rubaphone. Who much? Oh, Metamaco. And Nanaji. Petit Majano. Then they come at you. Then they come up with you. Then they come with fear. Why, yes, and Majano to me. I know you, man. Why, yes, spread the blood. Spread the blood. Pizza Majano, Pizza Majano, Pizza Majano, Pizza Majano, Pizza Majano, 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 when you mean Pajao, amen. When you mean Masrao, amen. When Yarian Panaso, Jesus. When you mean Masrao, amen. And too many more, Jesus. When you mean Masrao, amen. Wawariamo, Jesus. When you mean Masrao, amen. Usujadiamo, Jesus. When you mean Masrao, amen. Baby Biara, we hear Radesra, may you receive it. I receive it. When you mean Masrao, amen. What yes to them, oh, sorry, amen. Oh, sorry, amen. And what one more, amen. When you mean Masrao, what yes to them, oh, baby, I'll hear about it. And what woman, when you mean Masrao, amen. May you receive it. I receive it. In the name of Jesus, amen. Niaya Dewa so, when you mean Masrao, amen. I will be a down so, and because say be a down so, when you mean Masrao, amen. What yes to them, what yes to them, the month of June, and brother Masrao, amen. One more dance here, one more dance here, one more dance here, what yes to them, me do what you make Ramajan, me do what you Ramajan, me do what you Ramajan, me do my Ramajan, in the name of Jesus. Brother Medawase, what Sraw may, what Peja may, now what Sraw, I'm what I see here, in Sran count, and when I'm count, oh yes to Timo, and Yabon Pai, oh me and Cassa, amen. God bless you. Thank you, thank you, thank you. Say why in Shirapa. Also, wait me after 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Also, offer Yebejo so my ento on camera be 0551 931 931 0551 931 931 0548
931 931 0548 931 931 which me afre na afi won so wo de wadwen kyeraba pai boy no say na hu no de en wanya firi mu ye hyase ye se ye bom pai no say na wahu mamento nka ba bia wo bia Gethsemane hour. Hello. Gethsemane hour me patro je so ma me say wagie breni ya fro so ka se fa okay from akos ka so konta se ya se okay akos yenti o me da wa me ya yin pa esenya me se me nyama sakana enko yin so some bompa ya mam o ma wa ni me tuma semu good yes so from bompa ya ma Jesus. Dear Elkosu Biara. Yes, Lord. May you receive divine visitation. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, Lord. Jesus. Amen. Amen. Also, ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 onso mayente wonka ba bia wo bia na yehu se pale na ye no boy no se na hu no sen e na ofa no ti mamente wonka Gethsemane hour me ba jaje so ma me se waji ebreni me pa je fa so ka se fe fa me da se ya no to me de zo achoma wa se me juma I understand ya bompa ya ma so osro mesrao Jesus dear enko ye biara yes dim erade mram Jesus onfans sayamra yes Lord in the name of Jesus amen amen bo madina afo akoma di akire wai bibia be kama Gethsemane hour ojebeli me pa che fra so ka se fra fa e fa ma sara mo ka ta fra kazo anyumbe sana na roho sia ya msomo mpa ebo na Kenya mi amen bikuna firma kama ne ma me ba ko bisku nya juma baby etie so mutata yensa yu baby yensa roho kwa de juma samsu koyi ti ama ni me wa basa mpa ebo na Kenya mi da mo sinya mi islam mpa ye ma me na ni me bia chire metutu na ha na edi awreho Jesus esanse ne kura edi ne ho few onya ya furungo ba yes nanso dakuru bi osoro basra no Jesus epepa na ne wa mu ni suo yes Lord anajunya wanajo amen osoro masra yes dim wan pepa wa ne wa mu ni yes suo Lord ewe Yesu di mu amen amen oh yes ame basra amen ewi ade so fa ba betu dwa no afa na ne di nkomo wai hello okay Gethsemane hour hello me pa George so ma me se waji ebreni mba cho mi just say me ka Gethsemane hour no waje so ma me se waji ebreni Gethsemane hour odi ebreni me pa che fra so ka se fra fa me di abna church me free asonase okay anti-kate na mama me ni anje pa na mi shiram amen ene makoma SOMPA yesa na mabo ama mi amen na me pese ni hu bebi amowo na me ti ne mo bebo mpaye na me hu se odie ni nshira ewo manum na me ahihya akode na mam nti di mochi a ebebo ani amen pese ni hu da mo di hia okay na so me ti aba mama bo mpaye amen na wale hu ye ne problem na me mami no so e pese mo kra ye di ewo nyame amen pese me hu da mo hia na me ba na me mo besom amen ya poni ya wo ya de number ne betudwa ye nche bi be free ha enti ya titudwa bomodena tra ho na tie na tro na frɛ so what ya say ha de ebre ni so enti ya na ye bibia ntentem ti bomodena na frɛ yen na enchiro ba bia ye wo se de bia betimi aba na edu akwa awurade anim awurade number we ye da bia de number foforo betudwa why o fer ba be see ani so why so for ma me so na min sra ne pa na min na boafo ni na na min nyamo kesi amen 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 amishra okay also ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548
931 nyame asɛm aba wo nkyɛ yɛgyina so abɔ mpaeɛ mpaeɛ na yɛbɔɛ no wobɔ bi sɛn na wosi bi ho no wonya nyame mu gyidie honhom kɔ soro ma mente wo nka 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ha so for the year say message bi wa yem fembra na okay we buy be fa no into for message ni bra e bi an kai bo bi o ho oh okay the edi kai no na me fa we me ba jo ma radio no go from why just so many hour o ti e brene me ba jo first o ka se free fa me ba jo brene mente woni o FM mente wo kasa no gifty gifty don't pass me ba jo yenti o me ba jo ma wa aye basta o se na ware aye basa ti yanka gifty don't pass na ware aye basa ti yanka ne mpaibom na urade insostani na ware gifty urade mra mesrawo Jesus deɛ ayɛ basaa wɔ yesu dim awurade a ɔbɔ wiase Jesus name na esum ɛbɛkata wiase so deɛ na ɛsoro asase ayɛ pasapasa nanso ɔbaa mu yes lord ne honhom butu so yes lord na de nsesaeɛ baayɛ Jesus sɛ nyame ne masraw amen ne honhom bɛbutu awareɛ so amen ɛmfa nsesaeɛ mmra yes in the name of Jesus amen awurade yɛda wase thank you lord ɛwɔ yesu din mu yes lord amen amen. the so many hour Audio brain. me ba jo first o ka se free fa Man from the beginning, Sugar. yo Name of catcher of Nicholas near from Pennyfona. Almost free house of faith, Yamin Sean Papa. Amen. On your Mocassia. Amen. Yaman so they or Domine and what being and for my gun and yourself for name. Amen. Yamin Sean. Amen. Was only an workers when they say. Oh, Yamishra. MC Opa. Okay. Ubetimi afre sofo number ni. Me ba cho. Monye sofo number no. Ya no ehia me pa. Aya fakakra to so. Eno de ho hia me pa. O frɛ kora na ye bompa na kakra nto so a. E bia na empa ya ye bro wa nya bia ntie bio. Nti de fakakra bi to so. Ba cho number ni 0243 0243 509 860 sofo number no ubetimi afre no what is it sofo obi a bosumi mienu miensen de ma fa ho ka amen na fi no wonhira ye bebre o wonhira ye bebre bo modin se obeye ne sa wo fre no so na ane no edi nkomo se ono mompa ya eno so ontwentwen na ase nemo mesrew ifiri one ko na 12 ko ebi adatam no one sof ma me bo nkomo nti mesrew anopa no watimi afre na afi watimi no wadi nkomo sofo yankwai mede number no uko screen so abenya number no 0243 509 860 ohwe screen a ode beto screen so ubenya ti sofo yanko amen DJ mejemu ama soflamo ba de di kan no pesa me chie ne pa be mienu miensa bi na afiri mejemu de aka no ema soflamo no de nka bo aka nyina no eto so ema ye de odi kan ye nyina ye papa Reverend Alfred Nyameche ene ye maame Reverend Dr. Mrs. Esther Nyameche eye omoa ene wo matenetene ena ene ede yen aba bedrum pempen so ti sei
yɛka sɛ papa awurade nhyira wo mama nso awurade nhyira baabi a wobiara ɔmakoma pa na madwene pa mowɔ ma wɔma ani bi ho na motumi apagya yɛn bise nso aba bɛduru pɛmpɛ so a ɛte sɛ na yɛkyea Reverend Daniel Kwame Anim Senior Pastor of Central Church Reverend Ekoba ɛne asɔfo ɛka ho nyinara yɛnim sɛ asɔfo bebree tie yɛn yɛntimi mu ɔmodi wɔ ha yɛka sɛ asɔfo mpanyimfo nyinaa nso no awurade ɛnhyira wɔ bibiara sɛdeɛ DJ ɛde me number no ɛtu edwa no sɛ wofrɛ me a ɔhaw bi a wɔ no yɛbɛbɔ ho mpa yɛ na mi sɛ wɔ nyame ɛbɛyɛ 0243 50 98 60 0243 50 98 60 sɛ sɛdeɛ wɔ studio frame sɛ si a wɔn nsa nkam yɛn nkabɔ no nyinaa wie a na yɛfiri ha wobɛtumi afrɛ awurade hyira wo sɔfola mɔ Amen. Amen. Yada Eradia say. So Gethsemane hour. Yada ba radio say. A sign so our House of Faith Ministries. Sorry them. And no a juada anopebia. Edi ekoko si yawada anopa. 6:30 na ejano aso na yapon no nwotwe. Said the beya ubenya kwan akọ ejuma. Enti ebia o Central Market o edum. Or Swami Market, or Bantama Market, baby Bia, or Bia, we do Chumano. We are extending this invitation to you. Sabomode, na won sobra, na anopano yen na mum, na yamon paye, en sumwe radiso, na osoro, enya ye hon en centrene. This month, a year, the month of divine visitation, you know. Now, watch a special program, ewo a shasiye, a juadano, yet waswa, edi aquaco si memenda. Ayana ye programs na said Gethsemane hour sorry them no esi ya wada but we a special program nti it is extended akwa akosi memenda enti anopa no nsia ne fa bia ye wo ho edi kokosi no nwotwe enti oba awurade enso ebeye wo ho ensenkyerene enti tonsa efra afoforo na wone sa afoforo ni nyina enso entumi emra ehe na ye wo ye ne Asanteman Senior High School ena a share fence wall say bia ufri so around about na wuko kejetia ye wo wuni faso ufra Asanteman and San Wadru House of Faith Ministries so ufri kejetia na urban so a udru House of Faith and sana wako Asanteman na efiada bia nso asore ogie ne mpaebo som kase ekoso ewo dendua kro na mu eno eye anopa no kro ne fa edi kokosi awia dumienu eno so ye ogie ne mpaebo som kase pa enya agro kwasi ada bia esom ebaso ewo House of Faith Ministries asore dem ho eye som mienu de edikai no eye English service eno estarte nonson na ode aba awieye nonkron enefa na aba betoa so second service no eno eye brofo ni twi na eno nso ode aba awieye dumienu enefa pepepe enti se wuni asore kwa ye to nsa ede afraw se bomode se ubetumi aba na ye nyina ya bom asom bia na baabi a machire nso ewa ede mawa ene ubetumi afra number no a DJ editu dwa no your branches bebre ewo Kumase ne Ghana ha baabi bia a ye betumi adirecto ama baabi a wote no wanya House of Faith Ministries na watumi ne omo abom asom anasa ubetumi nso afre sa number we 0549 975361 0549 975361 eno nso wofra metumi adirecto ede any nearby branch bia pastor ho number amount na watumi afre na one omunyina one ye abom asom na hye Kristo animonyam eti Awurade won hyira obi bia se mo ya aso na mutie ye Awurade nka obi bia ho nyame adma na wotwe se ne ye besa ahyia bio ewo SOMPA ha ya Awurade nka mo amen ya boy ya ba SOMPA